BGR eviction playing nangji wakache song ke suri ini ra yang perapian yang kan pelo 2024 yang kan pelo nang ache song tapi ni ta playing peder lo Karbiang Autonomous Council kacari pon CM Tuliram Ronghang ake hai la pen Assam Chief Minister Himonto Biswa Sarma tame ache chaka batai lo kita pini ta playing peder lo la bangso ke playing play akuthak pinidak Ninia Parman lajak kongo ciklu krong lapen proxy dak di purong supi taso ingjar kap dak arum lo dak kecesong di binang ko ati bang lo pini la bang so chatai pe na bang ke sorkar aphan klar dak abirta klar dak alam theka pachini kang tung ke la hello non penan para bang ke kecesong bang fo bang tung ke na bang ke Karbiang Autonomous Council punon Assam government punon talks matang de kacing wai phana bangke le tum ge ning hang hilo matang de kacing wai chora phana bangke le tum hin tan bangke ning hang hilo non ni tum ning ge hang bangke la hello chak olo nang tum semi atang pik lo ni tum han kromi me lam nang than pik lo ta nona bangke nang li tum ta BGR lo la pen BGR lo nang tum kaparu dam hem kaparu la pen aron re pen gitu teman kat harli hala so ang thega bang pe klang no hala klang klet tiga bangke ni tuma hin pen ke cingki nang po bangke ni tuma hin pen ta ang thega bangke na ce pe klang tung ke nang ni tum hada ke claim ke ta nang cheng no polo tang te la so phi tum ka cingki wai ye phan bangke kam si jor na ke la so phrang bangke ka cingki wai phan lo ka bangke nang hang nge ai klar dak lam no la si pini rara phan ka pachini kang tung to la hello Tuliram rong hanga ke hai rara phan ka pacho bai kopilo itum langam nang suri hini rang korapian kan laso PGR lo hur chodut kese klem bang pu tum phan ka chesong tum phan a puap lang long ke theng a bipili sen pen rathur pak chesong lo laso pidak bipurong sopi along song ke doan ratchari jutang doroma song pir ke re achuara ka doan phan hang hai pen da ka chingwai long ke alang limit hang si herang ke atheng no lam chak chiki dok eviction bang claim ko la so phi bang ke Guwahati High Court along hala ki chi ke be tum case pidam det po lam pen kapaten ton pinian nona bang ke akis dang jutsuko Guwahati High Court pen lamrai pi chudet nona bang ke la ki chi ke be tum bang si non ke council circular office asai hem along dam si lage PGR kali pu alang litum jong si paklang dam thek he purutang te council pen ka thardi li det nang ji alam ke thang da bil tang te non hala haya kichi ke bir la tu atum da ke PGR along le kali pu alu paklang thek lo ma thek alu pidam thek la tu ante ku pi a hormu ku pi aker tang si la to council ong ke do kok lo la le pini anianta eviction bangke mante ke derke non kapati thui bangke Assam police matang de force bangke miliri dengabe puapai nan injeri lo sitame ili tomang bong nang kather nang ke haba ho ka pendak je ho de bangke kopilo ninge thui bangke DC SP ta niliri deng situ puselang li si je lo kita katharle ji der longri kacharai kom ji apor nang le lo pulutang te police army military ta alang le ri teng abe kita me la so a force ta me alang le ri teng ave la pen force ave po bang ta non ke kapathi je thai ave lo athe Assam a chief minister ame thanga mata la ke lam chak chi pien la pen dak Karbiang Autonomous Council pen jong si eviction claim back pu pulutang te hala Assam Sarkar atum si tame Assam police na dak nang ke toy dun de nang jalam thang dabi aron ke koina ko gi la penjong si Assam Sarkar tum jong si police nang toy dun tung pe purutang de la ke Karbiang Autonomous Council tung Guwahati High Court dame pore long ting sai dame jo ne tum ke la dak aron re pen ke du ji atum phan Supreme Court suri hini rakri si along lamrai ki pia teng sini tum ke katharle ji puchis tiket lo amat Assam Sarkar tum police nang koi de det hadak ko da long lamrai pita meke dan lam hoi pita meke kadam de ipor lo pulotang te
Ile to masiem ke hai tuliram rong hanga bangke di monto bisa sorma pan terepik.